Nkosi yezulu nomhlaba, Thixo ingcwele, Thixo wabazali bami, Nkosi ngimi phambi kwakho ngalomzuzu Nkosi onzima. Ngumntwana Shembo ingcwele, ngiyacela Nkosi la ngenze khona amaphutha, ngifunda incwadi yakho engcwele Nkosi, ngicela intethelele esihlalweni sasezulwini. Bakhonza bahle Nkosini, ngiyacela nami ningithwalise lo mthwalo esengimi kuwo. Kuthunywe umntwana omncane kakhulu ngenxa yovalo olungeqile olunamandla nanga uncane engiyibo. Nginethemba Shembo ingcwele ukuba uzongithwala kulo msebenzi wakho Nkosi osungithume kuwo. Ngiyacela Nkosi ukuba ungilungise, ifanele Nkosi ukuma kule ndawo ngithume kuyo. Uqoqe Nkosi nenhliziyo yami, iqonde ngalomsebenzi Nkosi engithunywe kuwo, ngoba kuyenzeka inhliziyo imduse umuntu esekhona phakathi kwendlu kaThixo. Ngicela Nkosi ukuba neyami inhliziyo uyisondeze, ngoba kukhona into engeke ngiyibuke. Iningi lethu lapha kulendlu liyangena emanzini, libhabhadiswe. Njengoba silapha nje sinamathikithi ethu ukuba amalunga aleli bandla, ngoba sabhabhadiswa sangena emanzini. Kodwa iqiniso engenalo elokuthi njengoba umzimba wami wabhabhadiswa, ngayivuma leze eyivumelayo, mhlambe ngayithukusa lezo inhliziyo yayithi angiyithukuse ngayivuma. Kodwa yena nxa sengivumile lezo ngivumile ngangena emanzini, yona inhliziyo ngabona abefundisi beyicwilisa. Ngiyacwilisa umzimba kuphela, isale yona. Kangazi Nkosi uma ngiguqile lapha noma eyami inhliziyo Nkosi yavuma yini ukuba nayo icwile, yavuma ukuthi yamkhetha uShembo uNyazi bezulu. Cela ukuba ngidlule engomeni kamashumi ayishagalolunye nesithupha 96. Ngiyethuka ebuswe ema
kukhona insizwa eyake yazuza umusa yasiphiwa umusa ukuthi nxa uhamba emhlabeni uyakhetha ukuthi ukhetha ukuya ezulwini noma ukhetha ukuya esihogweni. Lempela ke zafika insuku zalensizwa yahamba emhlabeni yasifika ngale kumahluleli. Ithema isifikile lapha emfuleni waseHuze kwasekuthiwa uzakuba nenhlanhla ngoba wena wawudalelwe ukuba mhla uhamba emhlabeni uyothi mawufika lapha la kuhlulelwa khona bese uyasikhethela wena ukuthi ukhetha ukuya ezulwini noma ukhetha ukuya esihogweni. Wasekuthiwa zibonele nazi indlela zimbili, le eshona ngapha iya esihogweni, le eshona ngapha iya ezulwini. Zikhethele wena-ke. Yayisihamba lensizwa yaya kule ndlela yokuqala, yathi yafika khona yafika inhliziyo ithema ingena ngomnyango, inhliziyo yasiyathanda ukuba lapha ngoba yayibona lapha abantu bonke bemi ngenyawo bayanyakaza, kuhlatshelelwa namagama amahle ayijabulisayo inhliziyo nayithokozisayo. Yayisithi ayikho indawo engifisa ukuba ngiye kuyo njengoba ngilapha nje, hayi impela la kufanele ukuba ngibe khona. Wayeseqhamuka insizwa enhle eyayigqoke kahle, ifake isuti enhle, ibophe kahle nothayi. Wayeseyithanda lensizwa, yayisembingelela lensizwa, wavuma wathi uzofunani lapha. Yathi lensizwa hayi njengoba ngilapha nje umuntu kaNkulunkulu, ngoba ngiyakubona wena ukuthi uyingilosi engihlangabezile ukuba ngize ezulwini. Impela njengoba ngilapha nje ngize ezulwini, ngiyathanda ukuba ngihlale lapha, inhliziyo yami iyaphelela lapha. Yayisithi lensizwa, yasijabula lensizwa egqoke kahle, yayisithi awu ukhethe kahle. Ukwazile ukuhlukanisa ngesikhathi ufika lapha endleleni eyimbili emahlukana ndlela. Yathi lensizwa ayangibazile ukuhlukanisa. Uyaneseka ukuthi la ungene khona ungene emnyangweni ofanele. Wathi impela ngingene khona emnyangweni ofanele. Wayisithi lensizwa egqoke isudu, hayi kulungile ngiyakubongela, kodwa ngoba izwi lithe khetha bengakuhle uyibona nalena enye indawo. Wayesethi hayi kulungile ngizosala sengiya, kodwa lapha la ngikhona ngeke ngisaguquka. Yasiyaphuma lensizwa mhlambe eyimi, mhlambe nami ngoba nawo mhlambe lo nhlaka mangabe inhlaka yokuba ngikhethe kuthiwa ngiyikhethele mina. Yahamba yathatha lenye indlela yesibili, yathi mayiqhamuka yasiqhamukela abantu abaningi behleli phansi ey'ceshini. Yafika ukhokho labantu abangabazi ukuthi bagcinaphi, nabantu kunemvume khona kodwa engazwakali. Bayahlabelela labantu, bahlabelela imvunga kaThixo kodwa engazwakali. Wayesethi lo mbhema, ayi uyabona le ndawo sengena kuyo isesihogweni sokuqala sokugcina. Le ndawo iyabhora, yinhle le ndawo, nalo muntu ongihlangabezile muhle, bengihlangabezwe yiyo ingilosi uqobo lwayo. Wayesephenduka, wayesehamba ebuyele emuva, wayifica le ndoda.
yathi lendoda awusubuyile mntanami, wathi yebo sengibuyile. Uyibonile leyandawo? Wathi yebo ngibuyile, ngiyibonile. Iyiphi oyikhethayo? Wathi hayi ngikhetha le. Ukhetha lena? Yebo. Wayesethi hayi kulungile-ke, qhubeka ngena. Waqhubeka lo mbhemu wangena, wathi yaphenduka wayifica le ndoda isishintshile. Hawu le ndoda esimbi kangaka enodaka isho ngogoqolo lomsila ivelaphi? Wathi lethe ibukisisa le ndoda, wathi hawu kodwa ngoba iyo le ndoda kade yinhle ifaka isudu. Yasiyaphendula le ndoda imbona ukuthi umangele, wathi hayi inhliziyo yakho iyona ekhethile. Awusakwazi ukubuyela emuva ngoba inhliziyo yakho ikhethile. Unikeziwe ithuba lokuthi uhambe uyobuka lapha kuleya ndlela enye. Wafika khona wabuka wadela, yayidelisa inhliziyo. Njengoba usubuyile usulapha nje, ayisekho indlela yokubuyela emuva. Wayibona le ndoda iphethe inkoloko yayo isibagoqoza, wayibuka ukuthi nami ngizongena lapha ngiyophendula ngale nkoloko. Ithi inkosi yesibili ungalezinde umthetho ohlabisa umdala mina ihlabisa mina esembeka. Ithi maNazaretha njengoba nikhona lapha nje ushembe unilandile ngeendawo kodwa ubukhona benu lapha nihlukene kasihlanu. Ithi abanye benu njengoba bekhona lapha bakhethiwe abadala basemakubo ngokuthi bambonile ushembe base bemthatha bethi hamba ngalethu yosikhonzela kushembe. Ithi khona abantu abanjalo abangambonanga bona ushembe kodwa abathunywe abazali babo ukuba bazobakhonzela. Ithi bese bakhona abanye abathandwa ushembe bengakazalwa ukuthi uma befika emhlabeni bayakuba ngamaNazaretha. Bathi uma sebefikile emhlabeni base bembona ushembe base beyamlandela ushembe ngoba vele ekudaleni kwabo badala vele bekhethiwe ukuthi bayakuba ngamaNazaretha. Ithi bese bakhona abanye abakhona lapha enkonzweni abengamazi ushembe kodwa ngenxa ukuthi engabathola abantwana wayeselayelwa ukuthi awuhambe kushembe. Ushembe yabasiza abantu. Wafika wayibika kushembe, ushembe wayese emnikeza abantwana. Wayesebona sekufanele ukuba ngibe yiNazaretha. Omunye wayegula, walethwa ukugula lapha, wafika wasinda, wayesebona ukuthi sekufanele ukuba ngibe yiNazaretha. Abanye abawuhlobo abakhona enkonzweni, ithi inkosi khona abantu abangenawo umuzwa wale nkolo, abangenaso nesivumelwano noshembe kodwa abakhona lapha. Ithi labo bantu abanjalo ilaba bantu owayejaha ezweni lakubo. Wayesethi ngoba khona ushembe angihambe nami ngigqoke umNazaretha ngiyohlanganyela nabakholwayo eNazaretha. Ithi abanye besihlanu abantu bakaLusifa. Ithi inkosi besathi ubaba omkhulu akha umuzi wasephakameni. Ithi wayenza yonke imisebenzi yasezulwini
waseyaba ngendlela ethunywe ngayo ezulwini. Uthi lo Sathane naye wambona uShembe ukuthi ukhona usefikile emhlabeni. Uthi naye wayeseyanyonyoba, wayeseza emzini wasePhakameni. Ithi wathi wayefika emasangweni yomuzi wasePhakameni, wafika uGange, wafika indosi zasezulwini zimile emasangweni. Wayesethi zasezithi ezingilosi, wena Lucifer ngeke ungene lapha kulomuzi. Lona umuzi kaShembe, umuzi kaThixo, umuzi oyingcwele, umuzi wasezulwini. Wayesethetha uLucifer ithi inkosi ngayizulu. Wayesecabanga uLucifer ukuthi kambe ngizokwenza njani ngoba ngiyathanda ungena lapha kulomuzi kaShembe, ngoba ngifuna ukwazi ukuba uShembe njengoba ekhona ebuthisile nabantu bakhe wenza njani, uthini kubo, ubafundisani. Ithi inkosi wayesesuka uSathane wonela lapha ngaphesheya, wayesohlala lapha enkanyezini phesheya kwaBhekabezana. Wayeselula indlebe yakhe ukuthi uShembe mayemile lapha epulpiti yini ayikhulumayo, uma ephethe inkonzo uthini. Khuluma wena Nkosi yami, khuluma wena lehleze yeya, khuluma uShembe uthini. Ithi wayesemuzwa uShembe ekhuluma, wafaka endleleni yakhe uLucifer. Uthi wabe esehamba ebuyela esigodlweni sakhe uLucifer, la ebeke khona ingilosi zakhe. Wayesebiza umhlangano, wayesethatha ingilosi zakhe ezikhulu zabesilisa. Ithi inkosi waphinda wathatha ezikhulu zabesifazane, wayesenza nazo. Wayesethi lapha ngimthuma lapha kule nkonzo kaShembe, ukuba nihambe niye khona. Ngibonile imikhuba enziwayo uma kusontwa. Kukhona abantu abangayifakile ingubo emhlophe abafikayo khona. Uma befika baphathwa kahle, baphathwa ntofontofo, abathethiswa, kukhulunywa kahle nabo. Uthi baye basukume, baphakamise izandla zombili, bathi bayamkhetha uShembe. Uthi nami nizohamba niye khona, nifike nami ningayifakile le ngubo emhlophe abayifakile. Bese nifika nami niguqe, niphakamise izandla zombili, nithi ngiyamkhetha uShembe. Bayovuma bathi amen. Ebese niyahamba nithathe ingubo emhlophe niyobhabhadiswa, niyobe seniba ngamalunga ebandla kaShembe. Kodwa njengoba nizobe nikhona nje, nizobe ningakhohliwe ukuba nisuka lapha esigodlweni sami mina Lucifer.
Ithe inkosi ngempela zaphuma lezi ndlozi zahamba zafika ezenza njengoba eyitshelile. Ithe inkosi njengoba nikhona lapha njena nihlukene kahlanu. Angazi inkosi ukuba mina njengoba ngili Nazaretha njena zwane ngikhetha inkosi ngangiliphi ilunga. Uthula ngaphuma sothe nabalothali abahangula. Ngiyacela inkosi ukuba ungenze kube mfishane abantu bakho inkosi yabashisi la. Ithe inkosi yesibili ithi kwakukhona inkosi ndawana thizeni eyayizele inomntwana yedwa wentombazana. Ithi mthanda kakhulu lo mntwana. Ngolunye usuku yasifisa ukubahamba yogana. Yasithi uzahamba ugana ebukhosini obuthile. Ithi wabesebiza omama bayo inkosi abayiganileyo. Wayesethi nathi indodakazi yami ngifisa ukuba yogana ebukhosini obuthile. Cela bani iqophele imvunulo enhle ezakuyigqoka. Ngempela ke omama basebeyiqopha imvunulo beqophela lenkosazana yenkosi. Bayenza yayinhle. Yathi lenkosi enzani ngizawukhipha ithole ezawugitshela lenkosazana yami mayisihamba isiyogana ebukhosini. Nayo ngifuna leli thole livunule libe lihle lifanele imvunulo. Lithi malihamba entabeni naseyinkalweni babona abantu ukuthi leli inkonyane egitshele lenkosazane iqhamuke ebukhosini. Nempela ke wafika usuku kwalungiswa yasiyaphuma inkosazane kwakikizwa kujatshulwa kuba nayo inkosazane yenkosi iyahamba iyakogana iyemendeni wayo lapho la iyogana khona inhle ixoxa imvunulo ngemvunulo eyenzelwe ngabazali bayo. Yaphuma yahamba uthe masibona ukhalo lalapho la iyoganela khona. Yasifika emfuleni yasubona umfula yasithi cha sengihambe ibanga elide ake ngithele amanzi lapha emfuleni ngoba sengizokhuphukela konkosi la ngiyogana khona. Yasifika isithatha ithole layo yasibopha lapha eceleni kwamanzi. Yasithatha imvunulo yayo isikhipha isingena phakathi emanzini. Yasingena phakathi yasigeza ithela ngamanzi kahle ingatatazeli yenzela nomzimba ukuthi awuphole. Yathi masiphakathi lokugeza yasizwa into eqhamuka lapha ithi thushu phansi kwetshe. Yathi yaqalaza hawu imbulo. Hawu lembulo ifuna yasithi lembulo hawu ngubani wena? Wena umuntu omuhle kangaka. Hawu ngaze ngithanda nemvunulo yakho. Ithi le nkosazana yenkosi hayi mina nginkosazana yenkosi ngiyahamba ngiyogana lapha ngilindele ebukhosini. Yasithi hawu awuthe ngibone lemvunulo yakho enhle kangaka wayakhela bani? Wathi ngayakhela abazali bami. Hawu lenkonyane lakho elihle kangaka yona ubani omnikile? Wathi nganikezwa ngubaba wami. Lemvunulo yona ehlobiselele inkonyane wayakhela bani? Wathi ngayakhela abazali bami. Hawu manje pho uyaphila wathi hayi ngemendweni wami enganikezwa wona abazali bami.
wayesekhaya kulungile awuthi ngibone awungiboneke yona lemvunulo yakho engiyifake ke ngibone ukuthi izongifanela mina ngempela wayesiyamnikeza lemvunulo wayithatha lemvunulo wayifaka imbulo yayifaka emzimbeni yayo wayifaka wathawu dade uyabona ukuthi ngifanele kanjani lemvunulo wathi nayo uyabona impela iyakufanele wathi yinhle kakhulu wathi hawu uphethe lenduku ehlokiswa kanjena awuthi awungibonekana lenduku wasethatha wamnikeza lenduku liphitshela ingane lelithole lakho la ukuzama kuphelile awuyanelisanga inhliziyo likitshela kanje awumase lihamba lihamba kanjani wathi lihamba kanje mawufuna lisheshe lenziwa njani wathi lishesha kanje mawufuna lime kwenziwa njani wathi wenza kanje lime wamkhombisa konke ubugugu ayinikeziwe abazali bakhe wakikizwe muva ukuba ihambile inkosazana yenkosi iyahamba iya emendweni wayo ethumela kuwo ukuba ihambe kuwo lapha konkosi kuyajatshulwa kuzumakoti kuyakikizwa libonakele ithole linqamulo okhaleni lashela phansi emfuleni livunule lingazela waqeda ukumfundisa wasethi wayesethi hayi ngeke mbulo wathi hayi ngeke mbulo uyabona mbulo njengoba usuvunule kanje ngevunulo yami lapha ngilindiwe ngicela ukuba ubuyise ivunulo yami ngingene evunuleni yami bese ngihamba ngigibele ithole enginikezwe abazali bami ngihambe ngiye emendweni wami yathi imbulo maye babo into ofanele uyenze wena hamba ungene lapha emanzini ufike emanzini ungene ekudakeni uyibhice ngodaka mase uqedile bese uzongilandela yathi inkosazana yenkosi hawu kanjani na wathi ayenza lokho ngitshela kona wayelungile inkosazana yenkosi yayilungile ilunge kakhulu kanti ilungele embulweni ithi imbulo sheshisa wena uthe uhlahile sheshisa esesheshisa eyibhica maye ukulunga ulungele imbulo wayithatha inkosazana yayithatha igqoka yafaka udaka
kwase bekikizwa khona ngalithole nokuyezela kwakikizwa kwangena ewamukela umakoti ewahamba umakoti wayofaka lapho okufanele bafake khona ahlale kwakikizwa kakuhle kwese kwenziwa konke okufanele ukuba kwenziwe kujatshulelwa ukuthi umakoti ungenile ekhaya emzini wenkosi kwatatazela kwenziwa konke okuhle wamukela umakoti kwenziwa idili kwaqedwa kwathiwanya kwaseqhutshekwa nokuhlala kwakuhle wahlala inkosi sijabula ukuba indodana yayo isiganiwe igane umakoti kanti umakoti imbulu ngesikhathi efika wasekuzakala ukuthi hawu makoti lo muntu ohamba naye omubi kangaka wathi hayi isibilisha sami isisebenzi sami fanele sesingcwele kangaka wathi hayi hambani yombeka lapha esitebeleni ahlale ney'mbuzi ney'nkukhu khona wayesethatha wathi hayi isibilisha sikamakoti lesi oshuthi uyazena ukuthi uza kumthuma uma kwenze njani wamthatha wahamba wofaka lapha esitebeleni wahlala umakoti kwakuhle lapha wahlala umakoti kwakuhle kwathi kwesikhathi emveni kwesikhathi kwasekubonakala lapha ekhaya sengena ubamba indlala ancipha amagula amasi kwalanjwa la ekhaya kwagula la ekhaya hawu ngoba le nto eqala ukwenzeka akazi senzeka kwenze njani wasuyahlangana inkosi yabiza kwabhungwa sekubizwa inhlaka ezifanele kwabhungwa yayisithi inkosi hayi ikhambe lizawulenza lizothatha amasi namagula bese simba umgodi omkhulu lomgodi bese sithatha lamagula namasi bese siwafaka phakathi lapha emgodini yasithi wonke umuntu okhona lapha la ekhaya uzakuhamba eqela umgodi baqala abantu baqala yona inkosi beza nabanye beqa emgodini beqa lapha emgodini base bakhona umakoti ehlele endlini hayibo sasaqile lapha siphelele khona umakoti ongekho alenihambe nomlando umakoti uthakeze lapha wathi labiza umakoti wathi hayi ngeke ngikwazi mina ukuba ngeqe emgodini hawu ngoba yini makoti wathi ngeke ngikwazi mina ukuba ngeqe emgodini ngoba ngayalwa mina ekhaya ngayalwa kakhulu ngenhlonipho ngiyahlonipha kakhulu hawu uyahlonipha makoti hawu yebo ngiyahlonipha hawu ngayalwa mina ekhaya ngeke ngikwazi ukuba ngeqe umgodi kukhona obabezala lapha khona nobhuti nomamezala ngeke ngikwazi ukuba ngaphakamisa iketi kukhona bona hawu makoti sebephakamisa ushayela ubabezala wakho wathi woza wathi ayingeke ngikwazi base kuza ubabezala wakubabezala hayi makoti imini engishoyo woza emgodini wathi cha ngeke ngikwazi ongcono ke ubabezala akameceleni wathi ubabezala hayi kulungile ngizoba eceleni base umakoti wasefika eseyiphopothe kahle umakoti wafika lapha wathi ngeke ngikwazi ukweqa mkhulu kakhulu lomgodi kwathiwa hayi ulingene ukuba wonke umuntu uzokwazi ukweqa kuwo lomgodi waqala umakoti wayilungisela uthethi uyajomba ujobela ngale ngaphesheya wasuyaphunyuluka washiminika umsila wayo imbulu wacula phansi emaguleni wacula phansi emasini waseyavela ukuba hayibo akuyele umakoti le imbulu hawu sisawubenze njani hayibo umakoti kanti uyisikhathi sini wena
umakoti efika ehamba nento engcolile akuyobheka lapha wathi behamba wasimlandwa walandwa imbulo leya esinameke ngodaka wafika lapha wathi hayi manje sikhulume ake simgeze lolu daka ngoba selaze lomelela asimgezeni wagezwa umesegeziwe waseliyavela ukuba khabo nangu umakoti onguyelo bezogala lo bhito ngodaka lona olapha ibhulo kunensizwa sengifike kugcineni inkosi yamakhosi kunensizwa eyake ngikhuluma nenhliziyo yami shembe kuba cela Nkosi uyilungise inhliziyo yami uma ngiphambi kwakho Nkosi nenhliziyo ibe phambi kwakho lensizwa yasi kunomuntu eyayihlekisana naye igama lakhe angiyazi igama la insizwa kuthiwa kubani kodwa umakoti kuthiwa kwakunonkila itheka uthi le unonkila itheka hayi mngani wami ungezi ukuzongibona ubaso wami nolaka kabi akawafuna ivakasha akayifuna uthi ke lo mnumzane awu ngeke ngikwazi ukuhlala ngingakuboni naye wayenziwa ile nhliziyo nami engihluphayo nawe ehluphayo wasenza ngolunye usuku lokubheka wasethi hayi kulungile ngizohamba noma engafuni ukuletha ukuba ngeke esebenze khona ngoba amazi njengoba engafuni nje mhlawumbe kungenzeka ukuba kukhona ngifihlela khona wayesamfanele hawu ukhona wathi yebo ngikhona ukhona basi wathi hawu basi akekho uhambile wasethi hayi kulungile wangasho ukuthi uyeza wayesengena indlela lo mnumzane wahamba kubiyiwe la ejardini la kusebenza khona unonkila itheka wayesefika esengena khona wabona ukuthi kukhiwe ayikho indlela ongena wayesenontela wayesengena ngaphakathi ejardini lomlungu wangena ngaphakathi wayesefuna intuba ukuthi kambe ngizofinyelela kanjani lapha kunonkila itheka ngoba inhloso yami ngifuna ukuya kunonkila itheka wayesegiba hayi ngizogibela phezulu kunoshemula lo washemula ngoba ngingene kule yandlu yakhe ngizongena kuwo lo washemula ngiyoqathakela phakathi uyongibona nonkila itheka sengingaphakathi engazange ukuthi ngingene kanjani yasi igibela lesizagibela yanontela yasiyangena yasiyayikala yayibuka amasayidoke yayibuka yasithi cha mina ngizokwazi ukungena loshemula yathi inhliziyo yalomnumzane hayi musukilibazisa ngena loshemula uzozafike ubasi bese ilalela inhliziyo wayesengena yathi inhliziyo ngena ngenyawo yathi inhliziyo thatha izandla zakho uyinamathelise emzimbeni wakho emasayidini ungene usuqondile lempela insizwa yasuka yenza njalo lensizwa yangena ushemulawe njengoba ungena nje lapha mawusuzokhangela endlini unebhendi ikhona elimileyo yasigela yashibilika lensizwa ingena iqondile yashona kuwona ushemula yasibhaqa khona Siza Nkosi Baba
wasibasa isitofu sakhe wasiphuma intuthu yangena kushewula yahlala kushewula uthe esenze eminye imisebenzi yokulethela wabona intuthu yabuya intuthu yazogcwala lapha ekhishini. Hayibo le ntuthu wabafanele iyophuma phezulu kushewula imuyiswa yini le ntuthu izogcwala indlu na owangazi ukuthi benze njani yahamba yaphuma ekhishini intuthu yagcwala amakamera onke yagcwala umuzi wonke intuthu ephuma kushewula. Upajiwe obelawula inhliziyo upajiwe uphathwe ikhona lashewula wase esehamba usefikile umasi wahamba umtshela wathi masi sengiyakhophela ukhoshwa yini ngikhoshwa intuthu ivelaphi la intuthu lapho mayifika kushewula iyabuya ayikophuma kushewula. Wayesefika uMlungu wathatha inkoloko zakhe ezinde intshontshantaba inkoloko zakhe wafaka laphana ngaphakathi ezama ukudlokoza ukuthi ngabe bekunomoya kwangena udoti mhlambe wasubhlokha laphana wafaka okusule baqhamuke udoti waseconsha igazi eliphumayo elibuya nalezi inkoloko kwasekuba nezicucu zenyama ezibuyayo zibuya nale inkoloko kwamqatha phansi hawu ngoba igazi yini silale siyashikele lapha kushemula nokilayitheka. Kwasekwenzeke inkilayitheka eyayiza kunonkilayitheka wathi nabo bangazi basi ukuthi kwenze njani kodwa intuthu igcwele indlu. Base eqhubeka uMlungu ehlokoza kwathi egcineni kosuku laseliphuma ikhanda lathi khiphe phansi wathi unonkilayitheka hawu inkani ibanje umvuzo wayo. Thixo wasezulwini Nkosi yamakhosi uthuma ingane Jehova iphiphihlile Nkosi ngomntwana bayo lapho shembo engcwele genze khona amaphutha ngiyoyicela baba intethelelo nasemndenini yakithi Nkosi ingaxoshwa ezulwini lakho ngami ukuba ngone umsebenzi wakho. Ngiyacela Nkosi izulu lomhlaba ukhule njalo ngezikhathi zonke sikudumise sikubabaze ngazo zonke izikhathi. Cela ukubuyisela umsebenzi esihlalweni sasezulwini Nkosi busamaso lwesizwe. Lithe izwi lenkosi unyazi lwezulu kuyavalwa ngesihlabelelo sika 45 siyakushatshelelwa umshumela uphakathi kwasemseni. Amen. Inkosi ayibusise ukuphakama kwabangcwele.